It means that he's not ready to that is it. Ready. Abusuafo mema yina yeho akwaba e de ba by Grace TV GHS so gidi se twede amponyanko patom abusua yina yeho ye ene ye wo ye court ye wo Asokwa ye wo Kumasi na ye be kai a afimpimie no ne adinunum ye mu ena bosumi mienu no mu e Krofrom ababa bi a friend say patricia ni mako ye o ye mobile money isusu ze nipa bi koto share ne so e wo no so to a na dwuma wo mu e gbo ni tu ini fiat as far as so ya na we yanso a so attempts katitwidie adi free store no mu ekoi na watwe mienu achi na rosem baako asansi ye ewo Kwadaso bia ya enkane na jenefo no won asem asi wo ne se abrantie bi a the friend say junior ono so ye mobile money busia yesu nipa bi koto share ne so ewo no an dem etam ne husika ekoba say billions 8 billion e chiri afa ya no kwa wo sika twitwa na ho na makwa e ma ne ntohe ko sika etwitwa ye afa wo twa ne kon ene ti enom ne nsa ne mfeni ade nyina e ma brand no wiya ya na enya asem ketu akra na busu anya mencha de won a isusu se omo ye nya mbas but say ya alleged say omo aye bone te say no court nsa aka omo ye na dai omo ba aye Asokwa court ha na court atoto ano ahye aseni na sena bibia ewie mu nua be ma abedu anya me ya dom na omo bedu court ha de be koso bia de be som ye wi a ye ne abusuafo beto en bo asa atwe nkomo ne atie kakra ya omo kan ya afasa asem ntimi sero busunya be ka me ho aka me ho na yenkotie de court be ka ye wi e beto ye bo asa ni di ne albase kwan so na ye ne abusunya atwe nkomo na ye tie mu nsem afemu aba na bibia awie abusunya nti yenuanu mu a isusu se wo mo eye nyambransa mo atise no na sabre positi ase nam e de o mabedu a ene o mu ni se fiti ase nam ne mo na o akogina dakam na na day court ashase atoto ano ato ase ni so nti de yentwa kakra ncha hwefo e yenhwe de course e wa hase Obapin for isusu se wono so e kamrantie hu ene ye nyambrasem sei na afi onzo obedu a okowura court dynamo enso e ho sisi wa wafa na ho afa ne ba nyame adum ti wa wafa na ho afa ne ba abuzuanti sabre court watena se awie to hwe mrantie no wa isusu se omo ye nyambrasem yi ena obapin for asesi awo no a omo na appear free court dynamo ade omo kofro positi ase nam ye do omo kwetwere aban kokomu biem na fe brepemu omo asan ba abegina dakam tie ne abusuafo nkasa ne ntie de omo ka sika no wote shenia no me abusuanti yenu ya ba patricia ni mako mobile money vendor no ayekum no Krofrom no maame ene de nsema to dwa no ene maame ba ye wo hwe maame ana odi awerho pa ye anya asem ketwa ye nto aso ene ne junior abusuafo nketwe nkomo e wa ha betuma bo odi no wachi nipa kwa we me din de rand we wisu me na junior mobile money vendor na etwa ne to Kwadaso no oni di machi me nua no last year mobile court ye ba ko ba ndi ne sie ye ba ni nyantie se omse na wo ntino omantimi for mama nti disende on the 8th
nti ne yes abetena ase. Okay. Mo ba no so yehunu say girl no ase oba last oba so the different car ne buy e de bentia. Make us no de minim ho hwe but because me huni say police from say okowo ye no em say o mani ku fie no em say okowo ye nti yesere police from say so wa wo dia mo san fa ne koshim because we am so okomo ofroka ne koye but obi nim say ofroka akwa no nchese bi om de ne ko bi ko message ni ko metima akwa kusin wo no masasa ti yesere police from say so wa wo wie dia mo mani bill bia o mana enhim ko mtan say be cast na wie enyo no anu afa ne ho dia ono so ade mbra ne na di ade hu say mani bill because obi free aba court nipa phone nyina say dem free central na ba ono kwa ne free ba e that do say wo no wo ni ntina bia mo man say you know but yes ro mo say o man san fa ni shim ko pim tam say asem ne be kan wi no an yes police phone. Okay, but inside what dey bibia an chese amani bill inside o man gan o man bill wabusia ne by different sides will be about obi aba na dey nyina ba court nyina busia ni nyina na say so far so good sikasam na ko say sikasam no dey now please for ni dey commercial mon sa kan sika ni bi e wo ho o ma show ne nti no yegusu no msom de my but aye ntobo ase to yegusu a ye hwe de omba na say sika no mun sa ka no hwan ho no mu gi free ayo ma ho no mu gi free but o mun ntimi mo se bia nipa asumasi we na we nso mo ye nipa 5 o mo so ma gi sika ni bia free o mo ho but se bia we ya na we ni dey ene de minim nipa pro it wo ye best omon kan do nchire. Okay. And subaya na buy you one no eda na di wo court wo no na nya nwanwa. Na me nwanwa because obi a ya chi wo case say ya say ye wo nya wo kwari ato so de wi a wo sini ne boy ne ti court dem wo kwa na o mo sire ase hwemfo mo ho. Wala say ase mo ani still no mo ani je mo feel comfortable. Wala say na wone ne boy ne nya boy na wone ne nyem so no ne tina wo di nkomo sire ase do mo tum fie no mo di nkomo no. Wala say I know wow. Na junior I don't know na junior ma me wo hobi sabra na braba ne boyfriend so omo yesa no so na ma me kra ho ye no bia na ma me as ma me dey na hometi wo so obi a mo madi boni se kra mo ka mo be ye munya nuhu bi kwa nanka ye hu ayi no mo dey still na mani mu nkyire se mo nya nuhu bia ti as ma me kan so ma me dey so ekwan mfa so mu kuni ba nke yinku mo so se bi say ala se bi twa mo bia na se be se mo nanka abo mu so tu ekun nanka ayesembo eno ma me dey no an wo hwehwe because wakaye police ni pa obeye mistake obeji adamudie wo sa asem we hu pa na de do nyankopon so ni pa police ni kwada akwa bosomento no nti yesrom so mo ma chentren ni adwuma so ya hwehwe ma wie bi na se on fi se eyo mo a mo mamla ni no muni enye o mo nso a o munya o mo nko mo ba bi to boas ne boye mu nchimo na so ba inside ni si ho ya ba inside dada na so na mo se o mo twa 20 dinra dada na nti o ma se tu ahye bosumi ye wo me dada so aduonu mienu 22nd ne be saba court bi obi engina da kem o do mi na engina da kem but ye o begina ma na no ka chom so say to asem na 22nd o to o twa to ni dinu still na advice ni na mind o mo twa no ba ne kan obi ada kan inside da kan no ba ne kan okay asam no me ba asam ye friend 2 ye di kan frɛ nipa 2 ansa ne abɛfrɛ o mu 5 no menti ase yeah o mo ko nipa 2 no nze nipa 2 di kan frɛ no o mo a omko ataki Krofrom ni na no mu yo mu na sa baba at the same time ba minu na ko na ntisa na internal ye free tu ni afret ya free mu na sa bu okay tu na call ye nu aba Patricia ho Krofrom ana wi omu na sa ka boom e call onu adunya onye sa sa ese ni omu ye ko izo omu ye adwuma boom e alert so e alert it's a group of company sa okay yen hwe nti se si a unu aba ma junior wachi be kai se bra se si ye o ma yen se akwada bi kra unu aketo junior na hwe no ye so de be ko nursing training ni ade se si a junior wo na chi aba na school sem no akose wadaroma o bibia de na kwan bibia na kwan ne se o we kwa me ni adi edi ko kwa na se ko be ko nursing but ye be direct ajun kwa se be ko police na soldier because the nursing we school we kra unya adwuma nye nti ne de wo se bibia ho ye be nyame adum ntino and minu na wu no doesn't mean say bia o school no nko be ko ye be di bit me bia se be na ko ma minti and the sister now so we ga me to ko to gina wo se but da kra wintimi na o se ni gusu sa da wintimi na sa case ni ntine no abrehon na se da so wo se gise obeja abrehon gise wo se wanya tentre ne ama ne banansa na bia abrehon be free ma free ntino tini yesre Ghana police service for so mo modern
no mo fa yi ntu yi mfa mai na aso biemra yen ko inside wo kakra sabi tama who say almost no wa tell was no come be no mu deporting oh me ka se metin komo no mu di da na etro but no mo to mo kasa mo di o mo ho komo sere but asem poti o mo kan ne de se me ka se meti da na etro man want asem ne porting me take akra nsem a no mu kan se asem no num omunim ho hwe e na de bia asem sorry a mo backlash wo mu o mo backlash wo mu na asem a ni mo hwe yetim be giska free ho man yi sa okay wuni ma asem ho hwe ba ye de na sika be di wo se wo de so wuni mo ho hwe de na sika be di wo ma ji ntino so much is be from no ma ji be from see the phone asho so mo ji be wo mo ma guess da ho okay and no me who say up to now mon can amount of money mon can do men ska do so ma ji ma be musa asem we sika say yankasa na isu se nipa omo ye nyambransem ya Alex omo ye nyambransem omo 5 junior omo ba money the NF physical cash scan e o check ya be 8 billion any kakra eguso ngiska to ball and the race course for Jenny for no mu digwa ntino e sika omo de man na obesa transfer am ko mu kudura asa na obesa ntino na omo di sika ni na ama no for that say race course for mu ko kwan so omo de man so mu kudura yes wa transfer obi are because of am obesa ntino that day no sika na okoyi sika 3 billion or bank physical cash bag and our bag on mo fa ko okay let's withdraw the one mobile money we say makase yakutwa ne sim ne kura ne o ma withdraw sika ne wo swing na sa dia bobosia kura kan ho o ma sa de ne sim na bobosia kura kan abbo credit bobosia credit ko so bobosia be 20 cedi kura sa aye wo no ne sim wo dia bobosia she me fu musisi a o mi ansim she bobosia wow but me hwe ko twa sim wie no number bia strange number bia am frɛ say no pay me be here dem kutwa nti me nyanya ko bia nti ma wo twa na hu say we try them check him say so o ma claim bi wo so bi asada bobosia nti say sika na o ma je na ye junior sika nko ana say Patricia sika kan ho Patricia sika kan ho e kan ne junior de na ne che say ni ade ne yakoye nkofo ye o say yo mo pede o mo ye ndie wo say yo mo ana minim Ghana mla minim ha wa city ntino mentimi nka ho asem bebre wada say ase woni mo nyame fe eye wo say on person mo dane asem na na o asem do obi antimi nana no police for menyi so metima dane asem David o mentimi nana asem wo so ma ye adwuma o mo guso mo ye adwuma ntino dia menya gidie wo mo dia mesere wo mo say o mo so o mo gidie na kwaso atena wo sere be ya o mo nkwaje bibia wo nchenchem man ko fa problem dia ko so ye wo fe oh enya me fe dia but o be ne de emla no so mo say emla na a process what say enya me fe dia but let's do na meti ase na ye fa process ni CID ni yo ne mudi nkomo pa o woni udi nkomo pa okay mamu hunu bia kwa de be nyina o mi hu bia kwa ni de be nyina because na mi hu se no ofrefre mu maako asem ko be pa na na waka kire mu oh eno na wa ko yiska sem no okay no now allegedly 8 billion and is so mo fa free nua be ma junior ababa Patricia as no sika kan what one so be scar the metie no say be 10,000 plus that's 100 million any achidi say no kra de no so no kra de no o mo say 10,000 say 20,000 mo back I don't know mo ja one farm mo nti a wo bo shoot no so ko yi sika no banga no ba be ye adwuma nti na wo bag nti fama mem fama so mo shoot so mo bo ni two side you reports be say so ko yi sika no ba ya nche and on to share say a plan work yes to ma monitor no wala say because this can buy will be continue na na wala say say I ma plan no mo so mo obanyina mo follow ni sa na mo buy on be din say na yet say almost squad ye were informant wo ma o battle no hwehwia wonsem ekobo amane na say e kamia say no crest allegedly me can say no crest because we say mo ti call them mo ka say asem mo ni mo hwe si dey giska free mo omo wa krasi wuni mu hwe se de menu ane fun be di wo okay whereas ndino ye twen dia tren ginu ade beba no na ye hu di on be kan fa ho ye nwura wa ka krasi de ye nwura mu kakra ho so de na kosise ho de nsu eguso ye try se ye don ka se sakes de kwan bia se de be Kumasi because akra ho na ye won ye bokar ye fe kwa lolo fe kra nye easy and ye try se no mu kasa o magi pin ye nti ba o me sure se de be Kumasi abe ka we ni ho ana eno no ye nni ya but you say de be ko twede se ho na mo ye e won say ha won ye first nti sure se twede ho na ne be sa de akọ to mgu so mo toto nyoma say bit me yi asem no de aba yema for the benefit of the doubt and kind there no so actually mo ye say what that mo ye 4
member 4 born in say isusu born in say born in say ba ku bia misusu say ba ku bia omoche no je ne dwomu awaga no ono na yesi okoton phone ma obi wa akra no so that say nti do to we say do akọ wi ade ne de wa to nyina mu nyina mu ye akonfo nti ya chom nyina bia mi bi won so sika ni bi transfer ko mo phone so ne ade nti o ma chom nti mu nyina so nti e trust be Kumasi me yo gide say e bet me de be Kumasi because akra de one de mo a lot of friend doors so nti mo but this month the maintenance so akra de last 2 weeks na last month ne ko it was 20 something ne ko but omunya nshi date ba mo fa no gusu no mu di nkomo se pese just be Kumasi nti omu gusu nti na me se bia omu nsha mai date bia se bia be se hia se sa ka bibi kakra fa emi abema junior ho e dem wono makoho anasa still na obi anko yeah ti moja ni bibia ho da so ho ye twen se center for mama ye but Kwadaso ni na eche se onyanye bi obibi ho ha se wo ye to onyanwie nti owie ono ankasa be me kwam ya kwede ya ko yinyoma nti ye wa twen mu aye hwe no moja ni ade na da so ha sabe ayeda da so tade mo se tianity sabi ye wa ya kan for ye Ghana for ye gidie se obi wu a na nsan nipa na samai ni sasa timbe kasa che na mu ni ade afi se mu nua wu ya ya se monte se bia obeso obi da ya obeda bibia di a kire obi efa ha oni amane a ofa mu no kore ye wu bibia sansi bibi se da si unja se si unja na me kwache oze ensama nkom bi kwa timi si na ne nsensem ya de kese o makosa baby ko sire makosa ho nano so anwea yenim pa kokosa sa no kan se npo mo ye sa akosa ho anwea ade to makochichire no nti yesu yenkwese yenkoye bibi ne ensane no because so person take action but that's it omoso nam omoso de achichire ne pa nyasem nti yesu do chire se nyina yesu etu ho anamo yesu so ti say the wasaba say the way free onyama bi say way free de onyama so ye asi e wa hanne wani ehu bi Ghana fo mpanyimfo ehwe mo ka bi ewo mu so ehwe ka bi kakra kire asma me ka kire Ashanti Regional Police Commander say yesre no asem no on fa Nancy form na asem no kontem fama ye said ye kan yesre o ma se mu fi se bia ye o mo a emna ni no mu ni se de me kan se nyo mo nso a se ade be yan asem ni mu hwe na wo twa izara na ha adwene ni se nyo mo a o mu nya o mo no ko se ye o mo nso de a o mo ma asem no ya ni manim ya na e kan se mo ma e kan se ayimrem atentene ni nye de emi adwuma o mo so na ye mo makaka o mo se bibi na boni na so hwe dem sisi bibi na boni bibi da boni a nka obeye yi o da no ye twinsu bo ba kokora o company cheja gine se ye di nsu aboni wo atwa obi ti obi di nsu bo de a o se ye wo ya nti ye we the police for the gati ya da masi okay me so me da masi pa awi abusu yanti the course or court and sabi ye the abusu afọ atwe nkomo a o ma chite ni na mu e de a kire ti sabre de nyame ya adom a eye na otwe mienu se ne e na court say e fa ni na ansamra na onto aseni ni so da kai se nchemu akọ de amane se oguso e twen afutuo e de afi attorney general ho ansa na wo hu di obeye esansa asam na nya ha na ebedi no se de mo di kin aka me ate ase no abekọ high court e wo Kumasi obeka ye nsem wa ya na fa wudie no pempi no ni na edine wo high court ntina ma adwoa ya afempi million de no miensa nipa bi isusu se bi post ni bi ni free as far as so no e sha ase e wa Asokwa Mampon district court if you eba Kumasi high court ya high court na sha ase a odi asem nti sa asem bu sa na nyame ya do beye e be free Asokwa ha akọ high court na mpanyufo atsan service wadi ama bibia awieye na de tiene se ya de ababa wa no ne isusu se wo ka wo mo a eye nyambra asem ni se ya wo afa ne ho afa ne ba eno ye baako na ne oba no se branch de titiase na post tiase na mu ne ba e on de no on timu bi e che na pragia bi e ni be si ye ba de wiye de oka o mu nyina ho a ma fro post for tiase na ma bambo fo mpanyufo e de o mo ko na akotwe abaikokum sadia esi etie asem na ni enyan na sadia yedu na chima me atie sa bre nyame ncha de o matumi anya sika ni bi awichi sika ni bi e de free enipa ya esusu o mo ye nyambra semi ho na sika ndo do de sadia nwa na kai no o mu ntimi enka sanse mpanyufo anka amfa nchon but an amount of money has been retrieved from one more it's so me nyambra semi ho it say ho na sika no junior house kan ye be over 8 billion sadia nwa na kai no 800,000 Ghana cedis and partition ni mako de nso twam 10,000 that's over 100 million
but this year almost like a second be ya egu so di nsem na chi na ye hwe di ensu sign de body twe ebe fa se nyame se ono an hye busuafo nyina re don hye busuafo nyina den na onka nyina ye ho emmo ye ho ban wiase ye hu pa busua wiase ye hu obonefo no enenam ya waye nioma ensem fata ye se nyame your boss ro ni asase okomoti ye kwetino ye nkwetino emmo pose ono hu ye mobo na onkwa ye muso okore ne ma na onfa ye mfum so nche na onfa ye ne ntaban na se na oseyefo no amfa ye anye hanam ama onsin ewe na radi Yesu Kristo di munti amen abusua bidin de kwabena wusu kai se ye OB Trading Enterprise ye Kumasi South Interest Junction eso masne ma meti dwumadie ebrɛ abusua o pata de papa hye o pempa papa ahye perfume papa and our pergu wa just do ni che Kumasi South Interest Junction na ko ji perfume papa entire papa and papa onim OB Trading o perfume na abusua o de gu ho a onam bantama obi nam ebia sofula na wate perfume gu ho perfume was good one. When I'm Krofrom traffic light, Obinam airport about Obinam Abuabo no ati. Obinam Tech Junction, okay. What the perfume be good when I'm Tech Junction now? Obi were just so better perfume good one. This say OB Trading Enterprise Hong Kong and that's what we check. Timmy Sir, number nature go no. For a firm, my bow one I hear you on. What him take? Omdia brass, ever do first so. Let me be a cosu and so at the amount. Sound so. And American for Better Grace Financial Services at the amount. England say Ghana for America. Ghana for Canada. Na sabi that luma na kson nyum. Osi enya ya nke be sa be eche be di fufu. Ne mmom botai bi sie de so obusua botai no ani sikasem. Na oti akwantu mu ani di mesem ka sa obre pesika yi. Na dachi bu kwa hohie ma obehia sika wa bra pay na ebe bo no nya so mfaso no. Odo ko bo financial service bi, odo ko bo insurance company bi, asie sika wa ho abra wo ye adwuma. De to kodu se ohia mo a, oba ka cha so de bi sika ndie, ye sika wo se bi an se wo wu, ye de ama oma ana wasefo. Onse sa e ha adwen esa aya na anim gwase mempesa wo sem sa abeto no nti na American for aya Better Grace Financial Services e de ama sanso omo de omo ye intermediary financial group ya wo aya financial expert e de omo hwe obrabo ya wo bo adwuma wo ye ni sika ba wonsem a na omo apɛ financial service papa aya insurance service papa de ama ya de ho be bata wo mo na bile bia kodu se uhia mo a omo som aboa na so watimi asere ma bibia koso ye di ama so bio kwan so mpewei na dia na opɛ mesrɛ wa tumirika na ne ohenejire dan na kosi na na to ase ne eyere me me dan na kosi oba tampa ye odwene Ghana man ni biase ma ma nyina ho twetwe nkomo na ba na etwagum e wa fidie ni so no nkyɛ kwan a obetimi ne a very great financial service edijuma na dachi bi okwa ho yehia mu a ho enche na tie de tie nse odo ho bata sa financial service na no mo ye adwuma na ye bonya mempa ye bone ne o ha obi a mampo na akọ ho mediem na hia sika busua enam so odo ho bata Better Grace Financial Services nti sa financial service na insurance service no betam sika boom the amount sika on betam the amount no tax free obi anyo tax bia wuti akwantum na emo sika boom e wa ba anyo tax umpewe na dia na opɛ timi so Better Grace Financial Services here financial freedom for everyone abusu amadi de kwabena wusu bre pam ye be hia nyame ka ho na want na name encho macau bye bye.